Ka jingmi jong ki jingpang baper ha kine kisingi ki bamanta la abanong ba kadai ka jingbun palat kil erbi ki bami lengba ka jingbun ki karkhana ki bashana ya bunjat ki ba ka juk thmai ka don kam kane kawan ra ya ka jing sir jong ka jingim ki babun balang khamtam ki pajba ki baduk bajinjar lada kanwan kano ka jingpang ne ka khlam ka bankong kan kta ya ki pajba baduk bajinjar ka jingpang limpi skin disease ka balakta ya ki masi kalawan poiru ha ka jela Meghalaya ha ka jinglej ai awareness program na kaliang jong katanat veterinary jong sarkar jela ha ka chnong sokhwai urangba nongelam seng bhalang na Ribhoi district uba Marcus Martin ubade upresiden jong kaseng HNYF Northern Region ulalej bani shimbanta ha ka take awareness program kum ka jingkrshan ya ka jingshimkhya jong sarkar ban ai ka jingtip ya ki pajba khnang ban laj na kane ka jingpang ki jingre jingdup jongki ha kane kasngi na kaliang jong kaseng HNYF lalej ban mi khmat dauba Marcus Martin uba Don Roykshar usamla Sylvester Saliang bat kiwe katkum ka jinglum jingtip ha ka jela Asam kiladon hadu laipo hajar tam ki masi ki belayap na kane ka jingpang ka jela Andhra Pradesh ru ka dei ka weina ki jela ka ba ka jingyap jong ki masi na kane ka jingpang kala khta bha ki balawa banno mi pi ki na chunang jong kane phai Sebab dia simpia, bukan ini ban simpia. Dia hanya kebuka tapi dia buat simpan masih simpan senyum. Jadi doktor pulang masalah orang begitu mana? Begitu juga. Itu. Baru ni. Doktor bulan pulang, seorang bah. Kena kita kebenar berkompon. Dia ingin kita susah jom kajian itu. Doktor Wadli bulan ni, iba ngapatai hamai di habidai pat kuno bangin pendekam kum kinok sumar ya kimasi kisnya menjigri ba te kasang itu ya kesimkia bani sibunta ya kena ka senjam kaba nilayo kicimata di besok kuno nilayo isya ka ki timbamba jom kinong bamdo adalah te kaba hampun konsen jom ka itu ya kolong ba Hadin bangi iya kena ka jimi ke Jepang masih bakisnya. Kata kira ke Jepang masih kedai ka lampi bila disease skin cancer. Te habide bakisnya. Kira ke African fever swine African swine fever. Te ngidap dak ji snow ting hudu kata balese. Kira bomdo jangka jelas ini yo ki bamala. Te kom ku bapau hinda kalong kapal akta ya kini ki Jepang masih masa very likely ki district kapal Asam ini pak kadai kawai kadai ka Kachar bat kawai kadai ka Hailakandi bat kawai kadai ka Kamruk Asam te ka ego open semua ini kum kinongelam senghalang banbu ia ki jigit kli ban bakli nam ta jumpi ki bam nombam do jong kejela banginon sekmat mempek perman Berkerjaan ya ke veterinary department, berkerjaan ya ke sarkar jela, bertekman ya ke ini ki, jithau ki berdong ke jela jui lese. Tengam kan ya pi nomri masih risnya, hak ke jela jui. Nomor boleh bunsin ni, kijibang ki baper kiwan na kiwe tak jela. Tekum bolong ra, haba his screening bahaya kini jibang masih, ki masih bapoi kini na UP, no, berna Andhra Pradesh. Te hagene ki state kini jela kini ki masih ki ba kuju bawang la tha syak jela ji bandam lo tena mar kata subulong ni snow concern ban one chapi ko ka banlong ki no fek perman kum ki NGO no seng halang bayo lese ki ya don ki ki ba supply masih bean lem ka jingtip jong ka veterinary department Lem balik berregister lembaga doktor kita berpek dia kena dijumpa. Nak tak tahu pakai channel kayan tak ngurem. Ban I support dia pergi nombor do buat dia kejelahi beroi. Te kam sungong ba kene kedon iya Highlander nak lem tu kaseng. Asyong bit ban petik kolong ba hilo concern le seyo kata. Lawan niyo kembang dia kena kado. Kawan sebar dua. Nomor ba nak lem kaseng di mengipet agak television lembaga media bagi minister berikut ya ka yang kena ka husbandry no animal husbandry
Binari, ba sunru la kani kene. Ban fikir ke bangdo. Ban fikir ru i kecing ora marna sabar sila. Tak empat pentikna nak kalian ka binari department bala Allah menora ya kene ki marna sabar tu jelas. Te ka sengru ka pek pemang ho kata bat kidon ru hari ni ki last week na bakla. Nilai i ba kadang kecing suspek ya kutukan dari masih banila IT si kulit IT sa department kale berengkam but to know maka sang itu na kadai ke jongpi kunde jom kilo mo ni yang nampak jongpi what are that baye ki masih ki bangi obat wan sebab jelaru ni IT sa ko kan bakale ke berengkam ba ya kini masih dah ke lakoi lah ya bau tu try liok tumbo ulok try bu te wadam dengan jing ataten bapak seng itu na bagi yang kene ambil kono uji kemo ke pasalander ban shim ya ka jilong shida betul bi hindai kan noe kena ngre kolong ba niang nam ta jumpi nam ta kalawai ki kunjupi nam ta bangin brik in biang hinong susulong ke bejelah itu ko tenang lagi itu na ke kolong ngani tilang ba ngini tilang reka ba ki bor bari pe ya ki jigri tentang ki masih ki siat dilang ba kisnya ba yo le se habis ini bontet kum kena tentang mo yo ni kumle bakla yo mo hindi shaba yo ba lese ku ka jingom ka ba ka jingli ka ki hindi shaba yo se ka ta i no bam baro kata ka ga concern ku ni kum ki no pe perman ba kita ki no mi ya ka ha kami ba ya kami ka biam no kusma kanya kam sun ma plan kam ha pori wo district kanya ngi la shim ma du ka besang ni ko ko wai ha ko ka ring si jendia yo mi but ni kuar rupa ya ka veterinary department ba min kren pe tek ya ketika kayu dilang di kayu di masih apa kenapa tapi pe pernah ni kan mungkin le ya ka badan kam dan ayah ke di sini yo nombam do masih ke jalan sini balik tek ka kum di kendon ke section ke ba women ka la ka itu kumpulong kita nak kalian ka channel pas sedang persen banduk din ban cek iki masih ke bawah ketika jaga bahwa di kita iki masih ke bala fit bayu sertifikat nagi doktor mo kam supoi hapo kajela adi bak nim kuno ko no re tango itu lomba ki masih ke ba ladap ai sertifikat ke doktor kam supoi hapo lopo bale ba ko fufi hai bak kam supoi hapo reward district mo bahun sin kijana ne but nak kata kau ka HNF bayang scam kalau menurut kam don kono kecing semua mo kecing semua duha lada syak keno kono lese ya don kita kecing kubunan mulai ngiang nam tak jumpi lembak ita ipnya ibawet ha kecik benda macam ni lada yo masih ba pasal ada ajib ho mo ni ban penonton mereka pun bodoh ke babang kabar ni sutnak mbak anda ki masih ki mupaddam ya kijing tho ke ba la bir na ka department ke ba pei ke ba kya jimra ni habam ni kata kali jik penaltin ya keseng echna ngilong ki sopri di tentang jombi but ninget ya ke ke ba ki doktor ki balayan ndu mana bala ai jimu depi habidai kuno banyak kontak bat ki start bangpet ya ka yakimura mo tentang bi doktor ka kun simka yang ta warkler let's say yo jimakla iwe kan ta ai robot jimakla juna yo ta ya bi sim yang ne ke jing kai jong ki expert habide ko ne ka sim yang ne ke jimakai jong ki doktor habide ko ne ka benda ka lawai ke jong ki dei haki doktor haki ji doktor aba pang ku mo Baru English hospital, apa pangumrak bu, dan doktor doktor yang tangkap. Di what pasokar itu kamu semua imena kamu selalu konsul. Mereka buat doktor, mereka penting doktor. Di baru ada penting itu, kita lagi banyak itu. But kena ada jibat yang kejumpi, buat jom susung, buat jom unang bangga. Nama orang kata masuk kemen, bangayo bercimuta, harkat bagi doktor di badan, mau sedih bumi. Iba support yang ini banyang hak tak penurun sebab midai pentip ialah bahak mo nampak ban kena ini no nampak pentip bagi minum supply besi
kini banyak dagalimpi ngano takoi balada pipin kenya rai don ga ayu ko mate iki but naso kono yagi no spy masih hamne kumbang keren yetrilang bat ka medical team jo kabutri department bat yetrilang bat ka government of Australia government of India hadin bakal penjiri ya dijingo rado nasyabar jela dak pidai ban bot yata wat thombor ya go longri mandre wat thombor ya ka pendemal terai namar niru ngidang glon isakri atli kitim ngidang glon isakri jom kinong bondo ba kinong ri ya kini jingri kiba miom mara kata nadu kita malang ba ki doktor kiba dek kita kilo kiba ni don benda tangin